20 porodica iz Udruženja ratnih vojnih invalida uselilo se u socijalne stanove koji su izgrađeni uz pomoć japanske vlade i lokalne vlasti. Grad će i dalje pomagati ovom udruženju u pogledu stambenog zbrinjavanja. Mi finansiramo kompletni rad udruženja, dakle prostorije, komunalne troškove i sredstva iz budžeta. Svake godine naravno sve većim i većim delom izdvajamo za rad organizacije, ali ono što je krucijalna pomoć porodicama jeste zapravo rešavanje njihovih životnih pitanja i mi smo ove godine imali zaista jedinstvenu priliku da završimo zgradu od 20 stanova koja je zapravo bila donacija japanske vlade. Međutim, u Udruženju ratnih vojnih invalida kažu da je najveći problem zapošljavanje njihovih članova, a slična je situacija i na republičkom nivou. Mi smo članovi, odnosno mi smo invalidi od 99. godine, Bogu hvala, mlađih nema, tako da je svako rešio svoj statut ratnog vojnog invalida, porodice su rešile svoje te, na neki način, te materijalne probleme, mada uvek ima problema, ima nezapošljenih invalida, ima nezapošljenih članova porodica, ali rešavamo to u hodu, kao i svake godine poneko se zaposli. Nažalost, država, osim rešavanja zdravstvenog pitanja ratnih invalida i porodica poginulih boraca, i tu nas je izjednačila sa svim ostalim građanima, znači nikakve privilegije nemamo, ali osim zdravstva koje je u nadležnosti državi, sve ostalo je prebačeno na lokalnu upravu, gde je izuzetno teško ostvariti bilo šta od ovoga, ili rešiti stambeno pitanje ili zaposliti nezaposlenog ratnog invalida. Kako saznajemo, gradske vlasti će i dalje raditi na stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih u ratovima od 1990. do 1999. godine. Grad je konkurisao za izgradnju još jednog bloka socijalnih stanova u naselju Avala na aerodromu.